Pa tako je, kao što smo rekli, sala je započeta i temelji su osvećeni maja mjeseca 2006. To je učinio naš episkop Jovan i sala je dobro napredovala do 2009. godine. Dakle, sve što je bilo unaprijed proračuno, to je urađeno, ali od 2009. kako je stavljena pod krov, tu su radovi prestali i mi smo na sve moguće načine pokušavali da nađemo investitore koji će završiti salu. Moram da priznam da su mnogi obećavali, ali kao i što obično biva, nismo uspeli da nađemo podršku, pa eto, igrom prilika, slučajno smo došli do Gorana i preko profesora, dakle, došli na tu ideju da završimo salu, jer ona je veoma značajna za nas, jer naša djeca idu, pohađaju školu, ali nemaju gde da obave fizičko vaspitanje, a dakle, kao i svako dete i bogoslovi imaju potrebu da se malo izjure i da malo potroše energije, pa to je za nas veoma značajno i lično zajedno sa rektorom smo radili svim mogućim sferama da nađemo sponzora koji će to završiti, ali evo, dakle, da će Bog da ovo bude završeno u nekom doglednom roku. Nije mnogo ostalo, ali ipak sredstva su značajna. Treba završiti, dakle, unutrašnjost, parket se treba postaviti, tribine, naravno slačionice i to bi bilo to, ali ipak to je, dakle, značajno za nas, kažem, i zbog dece i uopšte zbog našeg rada, jer eto, to bi bilo korist i za školu, a naravno i za grad.